Vendedor ambulante Cira continua falsa em espaço público. Antes ne equipa conjunta nebe liderado si Secretário Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana, organiza vendedor Cira nebe durante ne halau atividade negócio e espaço público Cira e capital dili, onde concentra e mercado manlewana no Taibesi, tama perturba movimento público. Tuir se fisuku Komoro, governo abandona vendedor Cira atu labele halau atividade negócio e espaço público, mas be vendedor Cira la cumpri. Tambane Elísio Marsal hususiatou atu continua halau alargamento ba estrada, nune vendedor Cira labele faantan sasan ia dalang dinin. Satu tahun ema sanolo jane sanolo ya elemlo ini nomos sanolo ya tetas tulga. Hal hatene se continua saung pasti continua saung. So de seri ni ma kata hatene ini be. Seri ni ma ini be. Será que sira bos bele controla buat ne o seri kala. Agora ita hase te ema sira ne. Agora atlori sira bane be. Preparana fate rumah ne be maka ba em hoto tini persija kale sei telur sia bata bahutu manual oke tingsil baru ni taman mama mercado ne fatin dan dia mau laos mercado se bata besi mustama sirak seri ni dia taman maka sekare hawno si am meru maka istar hanu jatuh halu alar kami itu kono bestar ni pura tote jiglu ante bele di maite agora jiglu tan para espaço vazio lá já então mercado ne se lakon o ingira halal kami itu kono bestar. Tuir dekreto lei número tolu resin tolu bararing urusan resin valu lorong ronu resin hitu bulan Agosto kona ba higiene na orden pública bandu vendedor Cira atu labele fan sasan e espaço público. Equipa cobertura ZMN.